Kitheka mutegire Wero TV na gucukire nkatho cia mwanya no ntobo wako na kanyaga kuatana abatu kindeto cieto cia Wero theithatu na nusu onbeto awini wa Kingeru na mwonanile weto mathithi utukubwe rwari Maureen akiremia ya muyajara tukudhuranirite rwari Garato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Muntu omwe kwireka kienine kiantere kumbatete muti ore atalambo kimabatareretio watibwa kunogia mwere bonene Aritoba grade 10 weta na mbere na kuamukirwa maskuru thirikari kirombwa kongela mathaga ya kuringa njeki kithomo makareka ya rebani ni ukinya chibitari kwe watu ana weta na mbere no kuyirwa chibitari ni ya mutuate na kimuremi we ome kiumia kietwe mureka Paul Rongo ora wiritaniretio kucheliana kiuremi Gako atogeni orenge tukiambiriria ni ati nto murume omwe ora wiritaniretio kumbata muti kwa mathaa igana akienda utambia ntumiri ya kurwana na maitha na irekete no kumatukwa chibitari ya Apostle Moses Mugambi airekete nyuma ya kuthiria mathaa 48 araetete na mbere na kuamukira utungata chibitari ni ya Meru level 5 amwe na bo ongina ichiometie ntere chia makutano aratalam kuma chibitari chia akweba mukareti bo kenda aumbana kimoroto yawe yo kurwana na murimo wa nyimba muthuri murio kiena ndeto itariria Moses Mugambi no mabarabara chumbiretie kwithwa bakigwata miti na kiote kingi nikenda kwarire mathuja wa mbaba ng'ombe ntere cia Rwanda na njokia atua ya kugwata muti yo nikenda nga attract attention ya thirikari yetu ya county government na ya national government nikenda ya tuthikira na aturiria ntaira ya untobo tukarekerete Kimeru itare nene tutikuthikirwo na ndi muthuri na arua nyuma kwithwa gwete muthuri ucu kwa mathaa 50 na jana ethwa kiremerwa na kugiwa cibitari nene Hebu jamani pole. Kwa hivyo ameweza kumalizia safari yetu hapo. Naomba jamani wale ambao wako hapa tumsaidie, tumshike tuweze alikuwa amesema hapo mbeleni, niliwaambia tena na tena. Kwa hivyo kama ameweza kushindwa na nguvu, mshikilieni, mbebeni tuingie pale kwa ambulance kwa heshima. Abebe tu mpaka hapo kwa ambulance. Mlarisha kwa hiyo kitanda. Mlarisha kidogo. Sawa. Bagi yake nani alikuwa nayo? Bagi iko wapi? Ongenwe urogwatire tonto bobo ni Apostle Dennis Muremi ntere cia mugutano mwankera nande aringete nkurukie mathaa 60 na wakiarire mantu ja murimo jwa nyimba na antu bamenye kansa ni oro wa cancer kills tutathimo mapema na najua tutasaidika zaidi, so tunaendelea, tuko hapa mpaka kesho mpaka masaa 5 usiku. Na kiuga we na kutigwa ri nenya na geta mwanka rojo kagita karia mathaja 40 njabiriko ya kithira Danjeri on Sunday the agenda and ntonda ajiri the agenda I'm going mpaka that is Wednesday mongari thano cio tugiron kathiria, so that 8 hours ikuya na no mbongele because I'm feeling very strong na hopefully by God's grace takuwa sawa zaidi. Indi wega bwawe na kwithwa gitungatirwa ni arigitani barabara cibitari rere akwe ku support Dennis, kumkalisha, kuhakikisha he doesn't run out of sugars or hydration. Tunampea health support, kumreassess sukari zake ziko aje, kuhakikisha ana move miguu. Tutamsupport, tutakaa na yeye hapa. Ambulance yetu
iko within kumsaidia just in case of any emergency intervention. Tutakuwa na yeye na kumsupport, na kwa sasa ako sawa, anapata glucose, anapata hydration, ana move miguu, so for now he is okay. Tuna hope kesho atamaliza. Mudhuri Murioki, World TV, Mutiro Kangangi. Antu akue batano mero ibetete ambreno kumbata metentere mwanya njira yoyo tambia nkuma chiamanto mwanya yarayo kuyirwa ndhiorone Kenya. Amwabo atalambo kimaibechumiretie na kurita mukana bakiwa munoga yurayo kwiyania na ethiare yombo tuma ichunche bya mwire bekaringikana njira inene barombete anto kwithira bechwa njira inge chia kunyagia antumiri chyo anto awikitekira uwatine bonene bwa kunogia ichunche bitumi mwire ne abratutariro mwandiki wetu Andetoga ki Mutegi. Untu bobo gukumbatiria mite kwa mathaka thomba iri njira ya kuruta ntumiri no thiete na mbere gutumika nene ga kaunti ya Meru. Aramo nkira thaino antu batani bakumbatiritie mite kuntu mwanya nario nkinya mwandiko Ndeto kuma Buri urerigirite gukinyithia mathaa 50 kiri mworoto kuthetera gioto kiandiki ba Ndeto. Turiandiki ba Ndeto magita maingi batui tukurukaira mantu ja maingi muno ria tukwandika Ndeto na gukethira light chetu kana tutikona freedom pengine tugwita ki mantu jako ni maandamano ukethira mwandiki Ndeto na kuthurumiwa kampuni nyingi itikuri andiki ba Ndeto ukona mwandiki Ndeto agukarangugini even for 1 year uro mwandikite ati kumenya ari jambi anyunya gambi tungwasa muteju ikuthangika rontonya kwarera njogu ni tuthangika yani ni ngwenda thariritwe nyomba nuntu burabo kenere tubaraba kubanenkera inya bakiuga yaona ndi ambije tokojera nuntu kuma manko tuku alere aja kwangu ni kusupport ya vijana wenzangu wenye wameshika mti. Kwa hivyo ndio imeonekana ndio inafikisha message haraka kwamba serikali kubwa na serikali ya kaunti waweze kusikiza. Amwe na bobo ataramu bogima bo mwiri kuma thirikari ya kaunti ya Meru baruga ima kwena bate akwariria mantu no inde kweno watirira muntu arugama gwa kagita karaya takumogo omba kugathine diski cha mugongo omba kugathine varicose veins kana kuimba kwa maguru omba kuga deep venous thrombosis kana ndamu igakwira maguru which okaga clot wikaja kumove ikauma wiketa la maurine igeta nya nkorone igeta nya tombone ukaja kugathina omba kugathina ya circulatory failure nontu kana circulatory overload nontu ba fluid ira itekumba gwita bwa kamwiri there is an interruption omba kuga kidney failure kana mpigo iga fail namba information then muntu abangenda kondera kugwata muti agwate kare kugwata inde ije information. So this is not something to encourage. Riromba kwithira kwina njira inge ira muntu omba kuga information eu yontu nandika katukuthuru afya yetu kana mere yetu kuringana na gita riu muntu akararungami na muntu akarate kuria na muntu arikarate kumaga kana gwita kioro na inya ke mathoganio muntu na kumia muno ku communicate message gukurukira kwa gimuti it is not the best solution. Let us use the established method. Kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Akiaria Kaita Kara kwa mukirete aritwa nkabo mwarimu munene wa skuru ya Nthaka ya Igembe na atariritie skuru ni twikite kanyile karaga kwenda kwinwa ni muntu wonde akiwa aritwa nkoloki ya 5,000 ibatumite romba kwithira bakithomera skuru ne nachokete ori thirikari kuongela skuru imathaga yetu mibirio ilasi laboratory na inya nyumba cia kumama ibo kenda kwa mukira aritwa nkoloki. Dennis Mugendi na aliongite skuru ne ututumira ribotie. Nyuma ya skuru ya Nthaka ya Christ the King Igembe Boys kuwata mpumi injega kirikigiro gya KCSE na ndeni ya mokirite aritwa nkoloki ya 5,800 bangiridi 10 bare batumite baruga bakienda ikuja ku na kuringana na urungamiri skuru ye butongere twini mwarimu munene Lawrence Mutembei ni ati bakajukia aritwa 700 aki tonto skuru tena miako ya kungana ya kuwatira namba inene ikio bakuromba utethio twatinda kwa mukera ciana cia grade 10 no nio the cohort ya mbere ya grade 10 learners na no ntwa results ira turite turutete mbumi imbega
ni kuonekania ati aciari engi muno aritwa engi muno ni makwenda guka cukuru yetu tutiumba goca ana bau bonthe bara ba requestite bari 5,800 na capacity yetu tu stretchite kabisa ciana itumba goca ni ciana 700 tugicoaga dormitory cietu na irasi iria twinacio nikio tukaomba kuona runo atugiriria mau mangi mauka tukienda kwithira twina na baba ingi zaidi but facilities cietu si overstretched ukiakulelia rutere rwa laboratories ukiakulelia rutere rwa dormitories ukiakulelia ciani bila bikwendekana muno ki mtaala yuyu mweru ya CBE ibikwendekana bibingi na itukuria antu bawendi buboya mtongoretu ni mheshimiwa John Paul na atongoria barabangi bonde bakombo tusaidia kuomba kwithirwa twina infrastructure yomba kwa accommodate more learners tukethirwa tukiwirwa nontu itukwenda kwithirwa tukimanufacture ana baba ingi baba kombo tethia region yeye na bakombo tethia Kenya asahu ciari baria bakinyite cukuru ni kureta ana bao baria athira ni cukuru bakujirite umbani bwayo indi bariuga ngarama ya uturo ni murigo jo murito kiribo ni bakuromba thirikari tungate kenda kubanokia muciaria Igembe Boys ndareta mwana kwaru ari o grade 10 na kwandimitwa indi kuringana na ora ciari baba bonde twina boa bonde ora ciari banga ikite nonto bo economy bese ginya kithira school fees yo ngwa it is a problem kuonekana nonto muciari ategwithwa na mwana umwe kana baire kwita kugura intobito kugura yo ngwa ni ngarama ko ora ginya ndona ciari bongo bakari tukuromba thirikari yumba at least ubalwelia na ubategera nonto economy uteginto gititeti maguri. Dennis Mugendi, Weru TV, cukuru ya Ndaka ya Christ the King Igembe South, County ya Meru. Oria aritwa betete mbere na kwamukirwa kiesini ya secondary aciari bonekete wikinya yeskuru mwanya bokendo chwirana boto anya to kuthoma baba ingi boibo tariria kuria kwaniro koni skuru irana bobe tibakiwa uyokania bobo tathiatirite Kyoto amuna bo skuru nyingi chionekete kwiriba kwamukira aritwa ya burato taririo mwariki wetu Andeto Martin Mugambi. Wono ayachire waritwa na nkinya aciari bakioyora kirima cukuru mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya nthiguru ya Kenya kuthungiria aritwa bangirendie 10 kirima cukuru. County nimeleta mwanafunzi wa grade 10 Kajiunduthi High School. Kuringana na aciari mwagago wa kuthamia aritwa kirima cukuru marabetitwo thirikari no thiete na mbere kubakunika mothio na nkinya biongo biao araba inge bathiete macukuru marabatetitwo thirikari. Mimi serikali iliniadmitia shule tofauti na bati kupata changamoto zaidi. Niliweza kusaidiwa na shule ya Kajiunduthi kwa admit mtoto. Sikupata. Wameniambia system ina hang, iko na congestion mingi. But wamesema watafanya baadaye pole. Nimeleta mtoto hapa Kajiunduthi High School. Ndio mtoto wangu alichaguliwa hapa. Na sababu nyingine ya kumleta hapa ndio ako na the 3 pathways. Pesa ni changamoto kidogo ndio sasa hawana zile pesa mingi za kufanya shopping yenye wameitishwa. So kuna hiyo changamoto tuseme ya pesa. Waraniritie na arimũ banene baritwira kwibariria na kwibangabanga gutongaga na kurekia no akuko baingirite nkuruki. Naro intuko yetu ejire ya kuba receive mwanka naro ito receive gintu aritwa 150 na itukwirigira tuka receive aritwa bangi over 150 so that together to expect kwitwa twina aritwa 400 around 400 ajiari kwiboa kwijaba na bara bangi bari jaba na challenges cia gutonyo in the system bakwenda kumenya uria na baba gatonya tonyo gi system ya thirikari ya Ministry of Education na tarimu to prepared tukubatetheria gutonya system ne na tugahakikisha muciari akirikia admission ya mwana already agutonya in the system.
ta njira ya kwibariria na nkinya kwibangabanga. Nya arimu ba macukuru mama masekondari ibambiritie kuthomithua mantu megie bura bakathomithagia arito baba bangirendie 10. Arimu betu ni ba joinite the rest of the teachers in Tharaka Nithi for retooling twice na kulingana na tukuigwa kinya kethe twina changamoto kidogo arimu tukuigwa tu prepared ku receive kinya kethe bado no tweterete materials ya teaching but ya tukaomba ku supplement ira twina cio kenda tumba kuritana ana bara tumbeta ku receive. Kiripotera Ndeto Chewero kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro nethirite akiriaria baba ingi kumane na uritingwe bwawe oguchelia metho bura bwithirite bwikuyirwo gicugone kiawe bwarua na bwone ati aritwo bonthe baye cukuru tiekwana bakare ya amana ya tano wa kimbeti ingi nacio ikilwamirwo ni CDF ya kaboboteani aritwo bonthe gicugone ki bakamukairirio thiri batikurite nyandururu arinya bakare ya chapati o juma ya kiumia ishigo bunge bingi bitibikiria rina bunge boba wikembecha ya bratutarire mwandiki wetu wa Ndeto Anthony Kathenya. O murutwo wa grade 10 mpaka form 4 kire skuru ya desku gishiko bunge ya Kiaro akethirwa kire 500 tabisi eno temeario yakwa ende ni bunge ya gishiko bunge ya Kiaro Ndindi Nyoro akielekea ruguluba mubango wa Kiaro masomo bora wa mwaka wa 2026 kwa Kiaro masomo bora ya 2026 ambayo inakava shule zetu zote za day secondary schools, which is covering grade 10 and form 3 and form 4. The school fees in Kiharu in the year 2026 in our day secondary schools per term, it will be 500 shillings. Kile mubango ojo Ndindi Nyoro ni anilitiate na bonde baskuru ya deskuru 65 na ile jina na ngiri 17 ikathi na mbere kuona ili jamu thenya ile amwenda chapati o mwisho wa mweli na bati kulia siringi no imwe. And the learners will take lunch in school from Monday to Saturday. Na sio githeri kila siku. Tuna mix kamchele na githeri kidogo wasisahau. And the last Friday of the month in Kiharu, wanafunzi wataendelea kukula chapati tunyorokia maneno vile inafaa. Ndindi kire mubango ojo agitengaga milioni 10 ja gutigira utobaba benambu kuja kuthoma amwe na milioni 50 ja wakairathi na laboratories. Tumeweka 10 million shillings of buying revision books for our day secondary schools. Tumeweka 50 million shillings ya kuweka mambo ya infrastructure kama laboratories in our day secondary schools. The reason why we are doing this in Kiharu today, it is because I believe and I know 100% that Kenya is capable of providing free basic education to all learners in Kenya, and especially starting with senior secondary schools. Ndindi Nyoro kagita gaka ni amenete thirikari untu bako nenkana mbesa nini ja petition ile bilioni 26 ile nyingi kugaithite kule madeni ma bilioni 22.5 Ndindi liwa kiroge thirikari kunenkana mbesa ile tigereja petition mbera luto kudiro dharu nini. Mimi am not talking so that there is sport. I am talking so that they said money. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kathochi mwanya muno kiewe Anthony Kathenya na kiwa mutegeri kwithira witite ambere na kurumira Ndeto chietu atonekanya kunogo kanini enduto chokiera ni makarika ya nabani ni barungu rwa miaka 18 yarayonekete kuingia ntere chia mutuati ana baba kionekana kwithira bakiewa ana inyuma kaitati kuraya kugeta kuraya.
Nogoshwa antwara omba kweta kuona irio bithongi bitina goro mutindo gatigati. Tukugwata ogeni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na gitumi. Kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku. Twirugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira. Twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe. 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town. Twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja. Wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727-775-555. 19 Queens Hotel, where every coin matters. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na 70 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe shia kushirire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka tire na amero gweta ruire kana turingire thimo namba 0729628199 kana 0740229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. This January, don't just enroll. Progress with purpose at Nkabune Technical Training Institute, the best-ranked institution in the region and trusted by many. At Nkabune TTI, learning is modular, flexible and rewarding, allowing students to gain certification at the end of every module and start earning, working or advancing even before completing the full course. At Nkabune TTI, we offer market-driven courses in business studies and entrepreneurship, computing and informatics, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, mechanical and automotive engineering, hospitality and institutional management, fashion design, cosmetology, liberal studies, practical short courses including CCTV installation, driving, cake baking, makeup, etc. We're proud to be the only institution in Kenya with a fully operational restaurant in Meru Town next to Farmers Center. We also offer accommodation inside the school at an affordable rate. Admissions are now open for the January intake. For more information, call us on 0719 186 814 or visit our website www.nkabune.tti.ac.ke or visit us at the main campus, Meru. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyaburi ku aja Meru. Njona arwa tukuthongomia na maguricha tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya 3,
na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na chio ntuko cia Jumaa na Jumamosi ni kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Karibu Golden Pillar Sacco. Together we prosper. O kiroto nigitagia kugwatiro na kuigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe ire batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco tuigika mibango yaku na kumitwekithia ya umithio igwatire niro niro gikundi kienu kana group loan na mainde komija mutitho jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari ni ja mwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantuto ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 no banga kugura ngari. Asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka. Development loan ukona mwanka mainda jana ja mudhidojo waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo TSC iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutena guarantors kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunda rure yakwe nagwe kana uturingire thimu kurukira 0702 140 140 kana uriongera mutandao wetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Football fans, we are into the semi-finals of the AFCON 2026 football tournament. This Wednesday, 14th January 2026, Azam TV will bring the AFCON semi-final action live from Morocco to the comfort of your home. Catch Senegal versus Egypt at 8 p.m., followed by Nigeria versus Morocco at 11 p.m. All these live on Azam TV, your dedicated home of AFCON 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Hamwezeni wait? Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngako atogeni orengi na nkatho cia mwanya no tuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu twichokera baraba ingi ba chiere baraba etbetari ya mutwate kwa mukira tukenkeneana nini rungura miaka 18
bwi kulingana na mulwamiri wa chibitari uroku wa kuongele kathita ntanta anaba batithaira na kanya ga kulwamirwa nkarama ya chibitari nisha kumaniabo kwithira bati na ibade. Nicholas Chabari aina riboti ya kuunanga nkoro. Dionga ya account secretary mugwatiri wa county ya Meru to Ndivendi Ibario kire chibitari ya Amutwate level 4 wamwe na MCA wandi ya Amwathi itwe Henry Thuranira Mutungi nitumite kwamenyekana ate mirandi mwanya mwanya nithiete na mbere chibitari no na uthi na mbere ba chibitari no abuthite na mbere bwega gutungatira Anto Obonthe Ashini kuonekana no kunenyene mababa ingine mbakwendelea kuya na iba sababu boboya na waire kuo no teo kintu thakina ndia teto ni ambirine iteko bitangwe boboya kabisa no nto on average ne mweri tukatokeo na asio 60 baraba kwenda bake para itora dietera bebo ne la kulitangwe ne taro wandi ya Roma Mutwate etiari teganto akai ni kwimbake gutiere na finishing ko wende arume betu all the males windi included to kuona service ya sibitari na mantu ayo onde athithikite no ntobwa gavana wetu Reverend Isaac Mutuma. Number 2, sibitari yetu ina kinya specialized clinics, ina chest clinic, ina services ya x-ray na scan, ina service ya medho ya maternity ni congested muno na tunankera His Excellency Mutuma Ntwenzingia kifula sibwera tuomba iteko lobby kirwe na toa 3 million ya ku-expand sibitari. His Excellency ngabana congratulations. Mwega nontu kinya mibango ereo ya kuandika staff bange ndikendeka ni ya mbechira nyingi ikuoneka sibitari yacho tumika kurea mandaktari o tuandikirwa mbia imwe iratu collect ikombo tumika kiri wita na mbere kwa sibitari yetu. Kwa hivyo serikali inatupeleka poa and we are happy. Tukiendelea huwa tumeto iba wiritwe ndawa bate kwasia na huduma kwa takana iba kuona throughout the sub county. No amwe nogo teenage pregnancy kana na barani ni batani timiaka kwa wana sio no challenge na no tukada twena on average 20 to 30% together we takita maternity ANC together sida na bani no bafo na bogada bake watu wana na ontuko ni ontuko kwedra otebu is a negative indicator ke bantu ke mugongo yetu achiari beto especially fathers and mothers have highly contributed to this. Ni hata muchiari ya contributed to mwana kwa mwana munini kwekirwa mimba. Dera muchiari ya kumenyera kana kakamwali muthakora wa mwalift yo bonda bonda muthakora wa hoteli wa murumia breakfast ya mandazi na chai muthakora kariwa akamurea mwiri owe amure adu arero yo auke mwana ni mimba ekirwa batu embe ni lazima tuwe no to that. Na muno nkoroki mantu ni megie gutungatirwa nisha antu baingi bakonekana batai na ibande kwithirwa tena kibande. Number 1, you are an alien in Kenya, you are not known by anyone au yulikani or a stranger. Kithirwa a stranger it means utumenya kuona any government services in Kenya. Service yemwe ni ondoesha ile autethero eta sibitari kaimisa ando beto kabisa to make sure to kibanda to nyede miaka 18 kuma Mtwate Gebe North Betan Class Chabari. Paul Rungo na thremete kiurimi bwa mwanya bo kuchelia twana kwenda urimi ni arekete mechumbo ya twana akibanga inya waka akuthambira ibo kendo ba kuchelia kimantu ye giurimi kimubango yarware yo murimi we umeoreteri ikome kinywa. Narua turi Kathinja farm iria iri Subwiga matunda farm iria niyo ya mbere Meru kethira te Kenya yonthe kwambiria utungata bakuthomithia ana basimbi mantu tegi urimi iri njira ya kunenkaniria ume borimi kirinduki iria igukura uju niwe mwene Paul Rungu wantu murithani orindikiri munda juju yakwa njuititerie ta Kathinja inohona our mother Evangeline Kathinja nikirie twarire Kathinja twenda rikura
generations to come beja kumenya ibari na juju wao tawa Kathinja farm ugatonya ku ukarea nonywe kwou ifamwe mbojoru intobia pia korea kano pempe ikwachi mingau tweta kiri ng'ombe twina mburi twina nguku itukwenda kwambiria gwika ngurwe kwina mathugano ja hand value murimi ujo Paul ena bojo we baria cukuru cingi ethagirwa ikagita gake akobaita na urimi bwa kiriu kana etherwe na kagita gakega gakuthuranira arimi ba beru kuma kiriana bau izikenda at one time we also hand over to our children and great grandchildren and grandchildren. Tona tutu ituija tugeta kwa ng'ombe. Ibeja bageta kwa nguku bagakamata nkara. Ibeja bageta mundene ja una nguku ri turanda. Mantuja jonde we are slowly handing over to the generations that to come. Nandenda kinyantura, nandenda kinyantuba Meru. Nontu antu bara baingi batura tauni, ana bao batona machungwa, ana bao batona kigwa, ana bao batona mpoka urachi anawa. Kinya bakeja bakadhiuru kana baka kinya ngantaka. I mean, some of these things that we do, people might think they are dirty, but they are not dirty. Rungo na dhurete famu yawe, etuweka gunto kinya masukuru, jomba ikureta aritwa, abakeja igutinda ikurima, kuanda, kuthariria ng'ombe, gukama na jangi ja maingi kuma kiri famu eje abakethitha yangugeje na njara cia bongwa mkuruki ekuthomithia ire mbicha maukune kana kuonwa na intobia yomba ya plastic nkare plastic kigi chugo ya plastic ibeje batwe mundene jaja na ndi bagite peta batemeada bakunde juice yu ere fresh bamenye gichungwa kumbe apart from eating no kyoki ya juice. This is what we want to install in our children. Na wega basi simbisi ya mwana no agriculture neje mundene eza mwana ni makanika nete ngaraji eza mwana na kwenda kwa njaji na manto jangi eto kotini. Anthony Aweru TV muremi uri ume na kome kenywa. Ruto na kinyete kauntini ya Samburu na aranya geti ya kigina gya ukiria mbeo mbithi kia nyota rais na ikirete mbeo mbithi wirani ati thirikari yawe na mibango emea ya ubaringa jeki ya kiromba ruteregani kureka hukumia siasa kimubango yoyo nyota no ntoyo ina kiguni kinene ya Bratota Rirwe Caleb Mutembei. Mtuku ya narua Rais William Ruto ni ariongete Achas Post Samburu County kurungamira mubango wa kunenkanira mbesa jia mubango wa Nyota Capital Funds mubango uria wina mworoto wa gwikira inyanduke mbithi. Rais ni augete thirikari iria atongoretie na mubango wa gwikiria nduke mbithi giuchumi mubango wa Kagita Karaja. This program must be transparent. This program must be accountable. We do not want brokers. We do not want connections. We do not want patronage. We want to make sure that every young person, by their own effort, should be able to be a beneficiary of this program. Na ndivyo mumefika hapa leo. Si namna hiyo? Rais Ruto ni augete Nyota ni mubango wa kuaramia agenda ya bottom up uria ni wa gukiria biashara nini na baria bakwambiria biashara kunthe nthiguru ya Kenya. Ni amenyithetie baria bakugunika ni mubango mbesa yuni jia kubaombani wa kwambiria kana kuaramia njira jia kuthondeka mbesa kenda gwiukiria. I want to assure you, the young people of our nation, that this administration, we have developed for the first time the most deliberate plan for the young people of our nation. Vijana hoye! Munini wa Rais Kithure Kindiki ni akuria nduke mbithi kujukia twanya twa thirikari twa gubaukiria. Ni augite thirikari ni gwikirithia bonene kiri mibango ya nduke mbithi ta kubaruta na ngugi jia kidigital na kubanenkera mbesa jia biashara kuona ati bari kiri mibango ya nthiguru ya weti na mbere. Na mimi nataka niwaulize vijana, mtu asikuje kukuambia ati akupatie shilingi 100, shilingi 200, uende ukarushe mawe na kupiga wapinzani,
wa huyo mtu wa kisiasa. Wale viongozi wanataka kusaidia vijana, wawatafutie pesa kama hii ya Nyota ambayo tumeletewa na serikali ya William Samoei Ruto. Kindiki auritie baria bagutethekana mbeca ino gutumira mbeca ino wega na ume na kuria irandu kenda bangi baingi bathi na mbere kugunika kiri ntuko ikeja. God has blessed our country. We have a population that is young, and a big number of our young people are young, energetic, willing to work to build our country. Kwa hivyo nyinyi vijana, nataka mjue ya kwamba tegemeo la taifa letu ni kwenu, kwa sababu nyinyi mko na nguvu, mko na maarifa, mko na bidii, na bado mko na miaka mbele yenu. So you must use your youth wisely. Caleb Mutembei, Wero TV. Mubangania wa kiama kia UDA tigania West Ken Mweti na ichumireti no kathe ithurano bia kiama birabia bwithikirirwa akiwa ibiretithirwe na mbere na Wero na Uma Mweti na chokete aromba baraba erwe twanya twa utongeria kwithira betongeria na iyota akiuria Meru batianilia kiama kia UDA nduba ichumie hoki wa tambarua ibo kienda kugunikana maweya ya thirikari. John Thiga aina riboti. Mwandiki munene wa coordinators wa kiama kia UDA kaunti ya Meru na Ken Mweti akiaraniria na metha yetu ya ndeto makoningira ziruti elections cia kiama giki kia UDA ithurano bieriga kuruthika kiumia kithiru Kenya riu gibiathire na mbere bwega na ararombete baba thuriro tigira iba kurutira kiama ngui na Weru na Uma. Ithurano bia polling centers ibiendelere bwega tutari na mathina ya manene polling centers. Mathina yara tware ya makai sana twari na tuthina kidogo lakini nara tutaombere kubithia kithurano on 10th na nara mante atabure on 11th timu ya Nairobi ni achokere no tomba kubithia elections cha UDA Meru County na inkuromba anto baraba thuriro no tubathurwe ba timu ya UDA itukuromba tatirimana tukutubithia democratic election at one level. Arangurugi Keni arombete Meru batikenero kuma kiamani giki kia UDA no tutayari ibambiritie kuona matunda makio. Bado tu supporteni kiama kia Dr. William Ruto kia UDA na nkwenda kwira Meru tukarongo wetu tiwa nyuma no ntibo kone nya kiama kia ODM igoro ibarai na gikaro kinene sana nikenda bomba wetikanire bura bakaomba kuwatanira na kiama kia UDA. Promise chetu president no tielewa bwega neru ari tukuenjoyment ya maingi mikakatire kubithwe thirikari ituambirite kuona science cia development humanity na presidency tukuona cibitari yetu level 6 ni kubithwa Meru tukambiria kuona mantu yangi ya maingi ya kibwithika kiri baraba kuthuania Rais Ruto no are kuthucha kindiki mwango ngiri 2027 ta munini wake Kenya ali na bobo kuuga na ngugira kindiki aritete kume kwa deputy president na bura supported president wetu unde na assurance at deputy president no wakethira deputy president kinya 2027 na itukurombera kithure kindike president kinya 2032 ko antu betu ba Meru baraba ko yana propaganda bakirongo akiantu bebera deputy president anga waitia gukenama deputy president akonganga. Kiripotera ndo cia Weru Mbita wa John Thiga. Nyuma ya koti kurita wa mureba kurenga marufuku thirikari cia kaunti kwa mawakili kiombe ngwe kaita karabena wakili bathirikari obisi nene de mawakili kaunti ya Meru ibariretio ntobo batongiretwe ni mukaririete wa LSK rutererwa Kirimara Joel Mutumaburia awete ni siasa chukumetwe ya mbare akiwa magamba ya kaunti yethera yengi muno na kwinenya wakili wa thirikari oyatungatira wenka ya buratotarirwa imuthuri Muriuki. Ni gamba rumbite kugitwa ni koti nene kuma Nakuru ya kugati kaunti atoni ni amendo ngi mwanya chikithirikari itibiri kuthachishwa mawakili kuma Kaome kagita karia bakonda magamba jatho ya kigambwa indi babiri kutho bagita ngugiji bebongwa untupura nandi kulingana mukarigite mwakili ndene Mount Kenya noe Joel Mutumaburia agwa kugitwa kwegamba riri ni giuta tena watho na bo batitho bagitikiria na kira gitumakite na decision is that judge arajanere final orders ex parte meaning atethikirite ruterero rungi
arungika some of the payments, pending payments, au gukagita vote heads chair approved the auditor general, office of the auditor general. Na ewize iratuga niko breach iratuga article 50 of the constitution iraja na fair hearing ntuno munkone nkere uroko thitanga kanyaga gucokia mbere omuingira kuthikirwa kuringana na Buria arugate mawakiri yake baja thirikari cia kaunti na kinya ndwangi mwanya wa cia thirikari motungata ende kwena bangi na niki gitumi koti ikwethwa ikimurika mawakiri yake urikane counties te mawakili yake ba jukaya consultancies from kwena engineers kwena surveyors kwena so many departments ira kwethwa kwena permission ku get services from. So ku target only one profession kana one body ya mawakili, it is in a way also discrimination which is also goes against the constitution. Basically hatu kutagera to kona is just a ploy ya either the government also ku target the body ya mawakili because of course as a law society ngoge to keep the government also in check in some of the decisions that are made. Wametegera of course no kuona nyako na political angle to it. Kuna kuatambaru kaunti otoni kiri barugera bandikite kurigana nontu bubu. Section 16 iruga county attorney na rutha rwa ku outsource nguge kima wakili na section 22 nyone kuga bado county attorney na rutha rwa ku outsource nguge kima wakili. So those two sections are also being breached in law. So tumako target counties na watagada to dairuga all parastatals. You can imagine a parastatal like IEBC after elections kuna hundreds and hundreds of petitions. Ile mawakili bauga gutanguke ko bakomba kuthikira those petitions in their capacity as the people who are employed there. Muthuri Murioki, World TV, Mutiro Kangangi. Ibori tweweta na mbere na kwigika kana kaiji utiera gatiko lantere cheburi ikundi bianduke ya gechonge na mungati batongereti kimoro toyebo kenda kwebania kana na bano tumire bwanda wa chiambo gitana inya wichitegera gakimutegi gatumenyethekyo nduro kwenda utongeria ndene buri nethirwe ubango uroga tuthithiria turenda umuntu urokeja empower antu baba uyu John Murithia Vestori mukariri gitwa ndukia gichonge araba watanite na ndukia mungatia na atongoria mwanya buri bari rugendo ni rwo gucokaniria kana gaka mtu karume karakethiritwe gateyanirito muno imugongo amwe na atongoria batio twataga twana kinya watho itukumburi mwekuru batio tuingo itu twina thina nonto itu tubwirite kweja na direction kuruba tuthingata atika twachoka macho turene nikenda tumba nara kwenuki twitithia nara gwititie saidi tuchokere bo twirebo tukarore amiru bagwirite ukara bayuyu twibaigirie mibira kenda tuthithia murinji yo bakinyira na itubakinyirite na itukwaria na nenda bumenya batu tubathithirite lunch ana bau twabeta ugikundi giki giyakite jana itubakinyirite tayari na itukona matunda yayo kankwenda gwa Mboi Charlotte itumikia mumero gwa Mboi Charlotte na karue mumero akariti Mboi Charlotte tene mono na mukariti na inya mono ayinwe family bakiaria barigi karoni kia mbere kia kwambiria mwanka ntere cia ngucici wandia kisima akuruba baiba gutariria imbio tumite kana gaka mtu karume kariganirwa mono thina iria nene buru irio nyingi isia kana gaka yeje gateona muntu wa ukaritana nteto iria kabwirite kuritano mbere ugatega tware kigumi tware mantu ja maingi na twakura muntu agetaga arone akurua thai kana gaka yeje gatina muntu omukuria mbere kwari na support systems ya antoba mwiriga antoba nthuki anto akuru baene heshima na bomba kwira mwana kaeje akathithio na gakarega kuthithio uga kwirwa thai gutoe na arua babororeo ba mungatia na ba mburunga ide anchobine ai miraene
atina thina atina kanya ka kwari na mwana wawe watima mukuru rukiri etite kurita roko kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Utegi. Uraochwa kura cio bunge tigania West Ndagitari Frederick Mugambi na ruretie mubango yoki mabamwere ibokenda ukandana na mirimo hireya na kiana muturire aibwithia una njira ya kweyana mathaga ya kuthima sukari na inya murimo ywa BP na tarireti inya mibango ya wika kambi cia kuthima murimo ywa nyimba ya bratu tariri mwandiki wetu wa Ndeto John Bega. Dr. Frederick Mugambi na umwe baraba komerera matagiteke mu bunge gicigo bunge atigane West akera nyuma ya guteithia karibante cia thau na machine cia kuthima murimo wa blood pressure amona kinya sukari ariwa thuchite tagari ire nyuma ya kuona mirimo eno ni kwangaikia antu baingi maturani itombete kwithira tukiaya na machines kila kanisa na kanisa ira nyingi cia tigania West machines cia kuthima sukari na kanisa ingi tukaya na machine cia kuthima pressure kulingana na country ya uwezo boko burabwana ntutonete thina sukari ni thina ithirite affect community yetu sana. Most of our parents ibara bakuya na thina sukari na complications cia sukari bamwe chika resort kiwi tango mauru bangi chika resort kiwi tango extreme dystonia parts ya chiara kana njara na oni ndeko nontobunde mwambi na daktari mbizete ndina sibitani ndene tigania West indo na iwo boya pambeleli initiative you can make sure ingo spread machines to our villages to our communities na tukiempower CHVs to ibongela ingi na tukiempower antu dene community baraba itanirete ya community health volunteers na obaritana nikenda bomba tumira machines ira inara mugaka gitani wakwe ku antu gocherua akambiria mutaratara wa cancer screening ira twikite mpanga county ya Meru every corner of Tigania West tukaja tukeundi medical camp tuatanirete na organizations inyingi sana ira chi volunteerite mantuni ya cancer screening nikenda tomba kwethia medical camps inene sana ndene Tigania West na medical camps chikaza chikithima hantu betu cancer kana kuscreen na cancer kile symptoms na hantu betu Tigania West cancer screening yetu imewezia nontoba thina ira tonete chirioke community ndora cases cha cancer chiraisite ndene ya Meru Region na Nyambene Region kiripotera ndo cia weru kuma ntere cia Tigania West mbeta wa John Thiga. Iboya John Thiga ni iboya ya mutegeri kuna kanyaga kuwatane abadu kindeto chietu nga kuendera utuko bubweyo nbeto wawini wa Kinyeru na mwonanile wetu wa mathithio utuko bwerwari o Karimorin kiremia tutie wechema anini mubango ya tudonkume yurayo kujera kamemene Kaweru FM 96.4 tuku chionde chia kiumia kuma tuku ya Jumatatu mwaka ntuko ya Juma kwa mbiriria thenya cherokere mwaka tha mwanja. Kwa na advertisement ndoria mauso ore onge kwa wetu sasa niambia tuteta tukagerie gite giki ndamure tukayo tukomba arume abera tukagerie wana ali akugeria haria lakini ndagwa na experience na tuneta kuthia kia chibu boya kile a chindwa no ore kana wale mwana ore wale ambera na this time tutakaire na no kumenya gitara akore ko batonya machibu go bije kwibo he nteja kuona thina mono kanthi tweta twathithia interview to apply who tells you I was shortlisted na nya that ready I shortlisted yakira na pressure to lazima excel gekithomo twinda tutithari mi umwe kororari minango gia njara korothari minyana ekuthinja ng'ombe naga excel so itutege ku pressure na tukiuga na nya ba kuona baitindikira na mono bwana munene ndendo kwira atiri okaba thingata kutubomba chukuru otubomba buru lakini okagwa ndenda mwana kwa agwata kina jakero gwatire na nyago kinya kethira nyago wenglanges ndirikana okatwa thingata family yenu kwe batete nyasukuru na baba batata school they are not serious kwa hiyo nongwenda kuga atiri mwana ora uwete max you no ro tegwete max you mwana na etekirwe kiri agwete kyo kiawe na tuba support tujukiana beto twiketiveti na tujukiana beto tubotane sharani hizi kuthithia masabuni gutuma nguo kuthithia metundu
na bagatwika antu babata mono jana ndike nyetwe nayo mantu ja mauku mono ture wataga system ira retero nte kumenya bwe meta ngai cibinditi I don't know bwe meta ora bo meta menya yu ni enu nande bwana munene batwe tukeja gutegera au thirikari icokete yona mantu ja gwita ngugi na njara kana utumira talent kwira mwathani akwete korwo enya talent kwina